Nakon toliko godina čekanja, nakon svih razočarenja, kvalifikacija, propuštenih šansi i trenutaka kada smo mislili da ćemo gledati neku drugu reprezentaciju na najvećoj fudbalskoj sceni, Bosna i Hercegovina se vratila tamo gdje pripada. Na svjetsko prvenstvo i prva utakmica protiv domaćina turnira, protiv Kanade, protiv ekipe koja je igrala pred svojim navijačima sa ogromnom energijom i motivacijom da napiše historiju, a rezultat 1:1. Neko će reći mogu smo pobijediti. I jeste. Neko će reći mogu smo izgubiti. I to je tačno. Ali ono što nije tačno jeste da nakon jedne utakmice krenemo rušiti sve što je ova reprezentacija napravila. Jer danas izgleda svako ima mišljenje, svako je selektor, svako zna ko je trebao igrati, ko je trebao izaći, ko je trebao šutirati i naravno svi bi bolje vodili reprezentaciju od Sergeja Barbareza. Ali fudbal nije tako jednostavan. Bosna i Hercegovina nije ušla u ovu utakmicu kao favorit. Kanada je domaćin, Kanada ima brzinu, fizičku snagu, igrače koji nastupaju na velikoj sceni. Ali naši momci nisu došli da se oslikaju, došli su da se bore. I to se vidjelo. BiH je povela u 21. minuti. Akcija iz prekida, odlična reakcija Seada Kološinca, a Jovo Lukić glavom šalje loptu u mrežu za prvi pogodak Bosne i Hercegovine na ovom svjetskom prvenstvu. Taj trenutak nije bio samo gol, to je bio trenutak emocije, trenutak za generaciju igrača koja je dugo čekala ovu priliku. I onda dolazimo do situacije koja je možda mogla promijeniti cijelu utakmicu. Bosna je imala ogromnu priliku za 2:0, priliku koja se na ovakvom nivou mora iskoristiti. Ermedin Demirović nije uspio završiti akciju i tu dolazimo do jedne važne stvari. Da je zabio, svi bi danas pričali kako je Barbarez napravio savršen potez, kako je taktika bila vrhunska, kako su igrači heroji, ali pošto nije zabio, odjednom se traže krivci. To je fudbal, ali nije fair. Najveći problem našeg fudbala često nije na terenu. Najveći problem je što nakon 90 minuta utakmice mislimo da znamo sve. Jedna utakmica, jedan rezultat i odmah kreće, nemaju pojma, ovaj nema kvalitet, ovaj nije za reprezentaciju, ja bih drugačije, ali pitanje je, da li stvarno možemo procijeniti jednu reprezentaciju nakon prve utakmice svjetskog prvenstva? Turnira na kojem se igra pod ogromnim pritiskom, turnira gdje je jedan detalj odlučuje sve. Pogledajte samo ovu utakmicu. Bosna je igrala protiv domaćina, protiv ekipe koja je imala podršku punog stadiona, protiv ekipe koja je napadala i tražila gol, a naši igrači su se borili. Da, bilo je grešaka. Da, bilo je perioda gdje smo se povukli previše. I sam Sergej Barbarez je rekao da mu se nije svidjelo što je ekipa previše propustila inicijativu Kanadi u nastavku utakmice. Ali postoji razlika između konstruktivne kritike i uništavanja vlastite reprezentacije. Kritika znači možemo bolje, pljuvanje znači ništa ne valja, a to nije isto. Ovi momci nisu roboti, nisu mašine, nisu igrači koji su dobili 100 velikih utakmica u dresu reprezentacije. Mnogi od njih prvi put osjećaju atmosferu svjetskog prvenstva, prvi put igraju utakmicu gdje cijeli svijet gleda i umjesto da im damo energiju, mi često čekamo prvi loš pas da ih uništimo. A reprezentacija ne raste tako. Reprezentacija raste kroz podršku, kroz vjeru, kroz to da igrač zna kad pogriješim, moj narod je iza mene. Jer ako ćemo naše igrače podržavati samo kada pobjede, onda to nije prava podrška. Sergej Barbarez nije savršen, nijedan selektor nije i naravno da treba analizirati odluke, treba pričati o taktici, treba gledati gdje možemo napredovati, ali isto tako treba imati realnost. Čovjek je došao u trenutku kada je reprezentaciji trebala nova energija, novi identitet, nova generacija i sada nakon jedne utakmice neki već traže promjene. To nije ozbiljan pristup. Velike reprezentacije ne nastaju preko noći. Kao ni Francuska, Argentina, Portugal, sve su prolazile kroz period izgradnje. A mi
Mi imamo priliku gledati Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu. Treba da uživamo, treba da vjerujemo, treba da budemo uz njih, jer možda neće svaka utakmica biti savršena, možda neće svaki napad završiti golom, možda ćemo nekad patiti 90 minuta, ali ovo je naša reprezentacija, naši igrači, naš dres. I kada izađu na teren, oni ne predstavljaju samo sebe, predstavljaju milione ljudi koji nose Bosnu i Hercegovinu u srcu. Neriješeno protiv Kanade nije kraj, to nije tragedija, to nije razlog da okrećemo leđa, to je samo prva utakmica, prvi korak. I umjesto da tražimo način da srušimo ovu ekipu, možda je vrijeme da joj damo ono što svaka reprezentacija treba, podršku, jer kritika može popraviti grešku, ali negativnost može uništiti samopouzdanje. Zato svi zajedno, bez obzira na rezultat, bez obzira ko igra, bez obzira ko zabije gol, Bosna i Hercegovina je na svjetskom prvenstvu i sada je vrijeme da budemo uz njih, jer kada je najteže, tada se vidi ko stvarno vjeruje. Naprijed Bosnu i Hercegovinu.